Troxer Kebra Hini India Republic Day ing Samchin Pen Catalan Pachon. DC side Isfakur Heman Karbialam Kaninche Pensi Ingdeng Troxer Kebra Hini Republic Day Catalan Don. Tarabasa Pathua Klabalang Puluni Youth Assembly Adum Chirok Tokamai Kangni. Kardom Pindi Prime Time Bertalang Penili Sami Chilihan Sepi Non Arjikta Bertang Tonpen. Kivangji Karbi Youth Festival Aprang UPLA, KPLT, PDCK, DNLA, Lapen UPRF Atum Akemangaputak, Angdung Kiti Alamdon, Kachitokji Angring Tepik Pusi, Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen, Ingdeng Troxer Kebra Hini, India Republic Day Catalan Along Klamalong, Pangdakpon. Areng kilokatum aridengpen India det ke jogwan ningkarong kachipi arni pini det piarlo ingdeng Troxer Kebra Hini India Republic Day Catalan along pachitondun si Karbianglong alongta alir achampen talondun sai angdeng atengpen ada bapor Karbianglong Autonomous Council asaihem DC asaihem pendanglok kido on government lapen private saihem anparta school college along det pialama ingthor det api Gandhi Mirberi along Khayapo Mahatma Gandhi Akumlena Kengri along Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Biatum Milur Kaipen Mirche Batsi Chikimo Japonlin Lasopi Dipu Government Higher Secondary School Pathok Klamalong Kibipon Catalan Along Klamalong CM Tuliram Ronghang Arideng Pensi Det Pialama Inthorpono Lasohut Alangli Lamthe ke Jayatengke Karbianglong along Ningka Raser Kepapi Thang Kangkir Mate ke Benke Phan Ave Pin Pen Catalan Nong Lok Abangke Isi Aphorkimolo Non Karbianglong Monsam Anatu Nangdo Bomno Athi Karbianglong Autonomous Council Team Karbianglong Pen Bor Ipidonsi Central Kechariatum Pen Chingki Chethan Pado Det Aphi Non Kevangji Karbi Youth Festival Aprang UPLA KPLT PDCK DNLA Lapen UPRF Atum Ajak Dinkloi Pen Akemanga Puthak Angdung Kiti Alamdon Kachitok Japan Angring Thetan Lopusi Karbianglong Autonomous Council CM Pangdakpon Pining Republic Day Catalan Horabangke Bharat Angkangalong Solajong Ajakong Kacaria Jakong Kelong Ahut Pining Ingdeng Troxikera Ingdeng Troxikera Hini Laso Catalan Horabangke Ningkan Kora Sirike Bafilo Pining Abangke Ke Bon Tabe Pin Lapen Ke Karbianglong Kangkir Lapen Ke Nona Bangke Ingsam Jin Pensi Ile tum ningarong pensi pini Republic Day bangke talon pondo. Lasinili pada kacoronan ia bangke United People Liberation Army UPLA Lapen Karbi People Liberation Targa KPLT Dimasa National Liberation Army DNLA United People Liberation Front UPRF Karbi Longli North Kachar Hills Liberation Front KNLF Kuki Liberation Front KLF Alangli Kapangdak Chua Tengki Pining Anikan Pen Karbi Lothan Bang Mate KLT Atumapan Achiklo Bainong Surikre Phon Pabat Ponpo Lapen IAS ACS UPSC Lapen APSC Asatlang Kachipon Dun Japan Karbianglong Autonomous Council Pen Akejoy Ke Thanpon Japan Kerap Pidunji Anparta Medical College along ke Charlie Dunjia Phanta Ake Joypen Tangka Rap Dunji Sitami Ladaka Matsi Vorenka Choklem Japhan Karbianglong Autonomous Council Pen Lamdon Chetokji Joine pen ada awur ke heno asunang lero joine pen kon ma sayang deng claim ponji ni tum deng une dalo sitami hola sohot ho angkan kedo Karbianglong pen Assam pen Angkan Kachongda Danatum, Delhi Pen Chenglok, Bangalore Pen Chenglok, Hyderabad Pen Chenglok, Goa, Lapen Mumbai Delhi, Halahai Kachongda Damatuma Phan, Karbianglong Autonomous Council Pen CM Relief Fund Pen, Alam
NCC lapen ki ongdung school chardi osomaratum march pas kedam paklang ponsi government asai kamatum kelan paklang pon anparta Karbi Dimasa Rengma Bordo Penchenglok ongdung khaitum methang ajutang jubat kilun kekan paklang pon Lason thaktaksi Bokajan Haroghat Dokmoka Pendanglok Karbenglong Pregjama Dimalong Ingdeng Troxer Kepra Hini India Republic Day Alir Achampen Katalon Pachon Pondupusi Pregjam Ahawarpen Nilitum Apherang Ketum Birtanang Pali News Text Report Karbenglong Live India dedang kangpi anengkanwang Republic Day Katalon duna sonthotsi pening lethota West Karbenglong Hamren Rongsopi Rongbong Ronghang Pathok Lamalong Alir Alon Kipipen Ingdeng Troxer Kebra Hini India Republic Day Talonpon Ingdeng Troxer Kebra Hini Republic Day Katalon dun angthek ada porphai trogra achitimpen dead alonjer SDI PRO asai hempen Radaphan Parjuponsi Pini Republic Day Arni Lupu Pachinipon Bangsopi methang asai hemalong pen Karbenglong Autonomous Council asai kam asai hemalong det pialama ingthorpon West Karbenglong Deputy Commissioner Said Isfakur Rehman pen Japon Lindsay Hamren Hithiki mialong kedo Mahatma Gandhi Amurti aphan Mira Lekpen Archodam Halapu ada porphai sirkepen Rongbong Ronghang Pathok Lamalong Kapadopon Ingdeng Troxike Brahini Katalon Ponalong West Karbenglong DC Said Isfakur Rehman Ariding Bensi Dead Alama Inthorpon Ahab Aron Kelang Arni Ini Ladak Rongbong Ronghang Patu Aslam Along Kaslam Pon Along Nang Kasetong Dun Keti Keding Salfi Salfu Riso Ezan Keti Keti Aklim Alfar Kedo An Aphanta Melihin Pen Ning Aklon Pen Ning Tangsam Akadam Pajilo Athe Nanglitum Aningkan Bang Sitam Nang Sirap Nang Seto Bidi Sore Lapen Ardi Nang Kepi Dunghar Ajopsi Lesen Pen Sunpan Don Lo Lapen Neli Sitam Nang Litum Asam Tun Asai Amo Ketlan Kedam Kedo An Alang Sitam Unan Nang Sirap Nang Seto Dunghar Ji Lapen Langri Langat Abharman Asai Ketlan Pi Atum Afanta Un An RDP Dunbharji Bangsopi Assam Police pen Pangcheng Ponsi CRPF Assam Home Guard Kadokavi Inkoi Rakitham Aterangatum pen March Pass Chepate Dunsi Alir Acham Pidun Aduntu Karcho Mai Kibialong Man Peng Pen Kachetong Dun Ronga Rak Pen Karbi Richo Ramsing Ronghang Pen Chenglok Habe Pinpo Tumapan Karbi Poho Pen Karcho Padu Lasopi March Pass Kachopade Dunalong Kicheng C Anong E Hamren Don Bosco Aduntu Presbyterian Mission School Lapen Kithom Anong E along Don Bosco School Arlosotum Chepalong Lapen Assam Home Guard Atumta Kithom Anong E Chepalong Dunsi Aning Arong Pen Nong E Chodeng Don Rinti News Report Rongbong Terang Lapen Hamren Pen Daniel Inghi Karbenglong Live Kedamtang arkoi ni phain ko rapho arni tarabasa pathu aklamalong non malom riso nimso mate ove kimia to maphan non malom kedo ke thak pandanglok kaching thorahin ko son pansi kachilang ponangjima bangso puthak chethan chimum padopon
Ada porphai kri isipen kapaman pon bangso amailong Pholoni Youth Assembly amaipu Sachin Rongpi pensi mai charipon Mayalong alohi aman pen MEC Dorsing Ronghang Chekso Langso Women Society Klembang Phibarim Sabina Teronpi Pholoni Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang Haroghat Development Block Video Biswajit Rongpi Pendanglo kapre katum chitongdon Mayalong Dr. Sarthe Ronghang ahin pen keso chepajok nang jiaputhak Mayalong than bachini pon Mayalong nimarli atum sitami ko son pensi paprang don thek jima lapen self help group atum ansase kaching thor avar sai hai hui kilong don jiaphan ki claim ke nam nang jiaputhak Sabina Teron pipen than pon artisan lapen ason alam development aputhak kachin than kachin mop do lapen nil tum dak Pholoni momos dialo महिला तुमफान आन तो आन तुमफान सिता चोरो नहीं लापेन तुमफान आन तो आन फान सिता में चोरो नहीं पिनी आदाप पेन दोस बाजी पेन नॉन आन अपॉर कचेतों हेक लापेन कचिंग हेक लापेन कचिथान कचिमोम सिता में पिनी सक्सेस पेन निंगा रong निंगा क्लोंग पेन नॉन कचिका लापेन la hai alamat puthak development puthak ke alak to ke ni to je tham no boy pe sita me ni ke pen sita ke ni alam ka je tham do pe to tun lo la pen non e prang muhila to self help group puthak ka kong si ka jing thur dang ji ma la so puthak ka do la pen ki phir ke thaga na thu ko sita me ni to 2000 ni kan pen an sita me an ta ni to klem bom la pen chito bom la pen non militum la sel dhona puthak sita me kilim la kiphi ke thak puthak pen kilim bunai sita me chiri bom la pen album sita me bunai bom Pholoni pen dirchuna rongpi Karbeng live Assam Assembly election nangte bokong Ratchari asong atum methang asong aphan kachephai ponjephan sayamo kedeng kapasik pon boma porhut Haroghat Block Mandal Congress Committee ahin penta Hawarkhat Rajiv Bhavanalong kangdangamai kangnipon Haroghat Rongsopi Rajiv Bhavanalong keramtang arkoni phakri isia porpen kapadopon bangso kangdangamai long Haroghat Block Mandal Congress Committee amaipu Jirhon Hanse pensi charipon Mayalong alohi sarpo aman pen Arunachal Pradesh MLA Anirudh Singh Kachitong Duna Mayalong Phapangjang alohi aman pen Minister Barim Anparta KADCC amaipu Khorsing Ingti Karbenglong Autonomous Council EM Barim Ashok Teron Karbenglong Autonomous Council EM Barim Bidya Singh Rongpi Pendanglo Ki Ongdong Congress Klebangatum Chitongdon Kangdangamai long BJP Sarkar lapen APHL selong kedodon abang phiatum methang asong chiotekangsi bang pharo isira thongkya pra hinia radatum Congress along chingbedun আজি সভাত Mayalong Kachitongdon alohi sarpo MLA Anirudh Singh pen kaningche ponatengke non kedobom BJP sarkar atum radaphan kapang huwa sai loksi ke klempon Modi asai ke isi vet radaphan lollipop ke pitekang anchotopusi ningche pon चुनाव नज़दीक है इसलिए आज जो है असेंबली वाइज जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग ली गई और इसी के तहत जो है मैं पहले डिफो करके आया हूँ अभी हावड़ा घाट आज जो है मीटिंग हमने चुनाव के संबंध में रख के हमने खत्म किया और डिस्कशन किए मतलब बैठे देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्ट्रॉन्ग है बूथ कमेटीज तक हमारी बनी हुई हैं और हम लोग विलेज कमेटी जो है बनाने की बात जो है कर रहे हैं और यही डायरेक्शंस जो है हमने मंडल प्रेसिडेंट्स और बूथ जो कमेटीज़ हैं हमारी उनको दिए गए। सर असम में मोदी जी आके प्रचार चला गया देखिए प्रचार जब चुनाव नज़दीक आते हैं जिस स्टेट में मोदी साहब का एक ही काम है कि लॉलीपॉप देने का काम है। अभी क्या है पट्टा आवंटन कर रहे हैं अभी कैश ट्रांजेक्शन कर देंगे 2000 रुपये 3000 रुपये और लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो मोदी साहब ये बताएं कि रेलवेज़ जो उन्होंने बेची है उसका जवाब दें जो एयरपोर्ट्स असम के उन्होंने बेचे हैं उसका जवाब दें जो तेल कंपनियाँ जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो बेच रहे हैं जो जिसमें जनता का हक है उसका जवाब दें। उसका तो कोई बात नहीं करते। महंगाई की बात करें जो सिलेंडर महंगे करें तेल महंगा किया है राशन महंगा हो गया है
किसानों की जो बात है, किसानों की खरीद की बात है, जो फसल खरीद की बात है, वो कानून रद्द करें, इसकी बात तो करते नहीं है। राराफान कचिनेक चरा सरकार अफान के प्रॉब्जिन पेन प्लुंगपोनांगपो बीजेपी अफान के नॉन लद्दाख कार्बी आंगलोंग पेंटा दाम्पो लपेन लद्दाख हावर के हाथ पेंटा बीजेपी अफान के प्लुंगपोन पोपसी इएम बारिम रोटो निंगटी पेन निंगजेपमोन মান এক্সেস বেছি বাঢ়িব মানুহ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সেইটো কাৰণে একটাই ৰাস্তা বিজেপি আমি সোনকালে উঘাত কৰিব লাগে কাৰ্বি আংলং পৰাটো এনেও যাব হাৰাঘাট পৰাও হাৰিব তাৰপিছতে বুকাইজান পৰা হাৰিব ডিফু পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছে যেনেকৈ হ'লেও হাৰিব সেইটোকে কৈ আৰু মই বক্তব্য সামৰিছোঁ हावर के हाथ पेन हरसिंग रोंपी लपेन लांगहिन पेन सारपांग रिंटी कथार कार्बी आंगलोंग लाइव Tadi pini perantau berita ke lapangan sekang tonik lo domi thakmi kardong.